Mbahaye ikaze nshuti bakunze Umubavu TV online. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mwateguriwe n'itsinda rigari ry'abanyamakuru b'Umubavu TV online. Izi ni inkuru baba bakusanyirije ziba ziriwe zicicikana mu bitangazamakuru bitandukanye bikorera hano ku muyoboro wa internet kuri murandasi. Amakuru rero tuba twagiye tubakura ku bitangazamakuru bitandukanye, ariko harimo n'ikinyamakuru cy'umubavu.com, ikinyamakuru gishamikiye n'ubundi ku Umubavu TV online. Aha niho ushobora no gusanga amakuru mu buryo bw'inyandiko tuba twabakusanyirije maze tukanayabagezaho mu buryo bw'amajwi n'amashusho. Uyu ni umwanya w'amakuru rero atandukanye tuba twabasomeye mu bitangazamakuru bitandukanye. Abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda bafashe umwanzuro wo gusaba ibisobanuro abaminisitiri bane ku bibazo byugarije inzego bayobora byagaragajwe na raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta y'umwaka wa 2018 na 2019. Abo baminisitiri bane ni Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi, Minisitiri w'Uburezi, Minisitiri w'Ibikorwa Remezo na Minisitiri w'Ubutabera. Aba baminisitiri biteganyijwe ko bazatanga ibisobanuro ku bibazo bitandukanye by'imicungire n'imikoreshereze y'imari ya leta. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi biteganyijwe ko azatanga ibisobanuro ku bibazo byagaragajwe mu mikoreshereze y'imari ku kigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB, cyane cyane bishingiye ku mishinga iki kigo gishoramo imari itubutse. Umugenzuzi w'imari ya leta yagaragaje impungenge ku mikorere y'imishinga RSSB ishoramo imari bigaragara ko itungukira ikigo n'abanyamuryango ba RSSB mu buryo bugaragara. The New Times yanditse ko raporo yagaragaje ko ibihombo mu mishinga RSSB ishoramo imari bigenda byiyongera, kuko ngo mu bigo 9 RSSB yashoyemo igihombo cyavuye kuri miliyari 19 z'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka wa 2017 kikagera kuri miliyari 28 z'amafaranga y'u Rwanda mu mwaka wa 2018 biturutse ku mikoreshereze itanoze y'amafaranga. Raporo kandi yanagaragaje ko igenzura ryerekanye ko hari abakoresha batishyurira abakozi babo imisanzu y'ubwiteganyirize bwa pansiyo, ku buryo ngo kugeza mu kwezi k'Ukwakira 2019 amakosa mu itangwa rya pansiyo yahombeje amafaranga angana na miliyari 17 na miliyoni 900 z'amafaranga y'u Rwanda. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi kandi ngo azanatanga ibisobanuro ku bibazo byagaragaye mu miyoborere y'ikigo gishinzwe gusohora inyandiko cyangwa Rwanda Printing Company cyananiwe kugera ku ntego cyashyiriweho. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagaragaje ko iki kigo kidafite inshingano zisobanutse, ikavuga ko ngo iki kigo kigendera ku miyoborere yashyizweho n'abayobozi bacyo, ariko ngo ntabwo gifite inshingano zemejwe na guverinoma, bityo ngo bikaba bituma gikora kidafite icyerekezo gifatika, bigatuma kidakora neza. Urugero ngo ni uko iki kigo kitabasha gusobanura imikoreshereze ya miliyari 3 na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse no gusobanura imigendekere y'amasoko afite agaciro ka miliyari 1 na miliyoni 200 by'amafaranga y'u Rwanda cyatanze bitanyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Minisitiri w'Uburezi nawe azitaba inteko ishinga amategeko y'u Rwanda asobanure ibibazo ku mikoreshereze y'imari muri kaminuza y'u Rwanda ndetse n'imikoreshereze y'urubuga rw'ikoranabuhanga rwa kaminuza y'u Rwanda rukoreshwa mu kwiyandikisha no gucunga umutungo n'abakozi. Igenzura ryagaragaje ko ubushobozi bw'urwo rubuga rw'ikoranabuhanga budakoreshwa bwose, ndetse ngo ntirukoreshwe icyo rwagenewe, mu gihe kaminuza y'u Rwanda ikomeza kurushoramo imari kugira ngo rukomeze gukora. Ni mu gihe Minisitiri w'Ibikorwa Remezo we azatanga ibisobanuro ku bibazo byagaragaye mu bigo ishinzwe kureberera. Muri ibyo bigo birimo ikigo gishinzwe isuku n'isukura WASAC cyagaragayemo imiyoborere idahwitse, imikorere mibi ndetse n'imicungire mibi y'imari n'umutungo bya leta. Abadepite bagaragaza ko WASAC yaranzwe n'imikorere idahwitse kuva mu myaka 5 ishize, ni ukuvuga kuva mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2014-2015 kugeza 2018-2019. Nyuma y'igihe abarimu bongejwe amafaranga agera ku 10% ariko bagatinda kubona iyi nyongera ku mushahara wabo, Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda yatangaje ko bazatangira kubona umushahara wongeje muri uku kwezi k'Ugushyingo, ndetse nayo batahawe mbere ngo bakazagenda bayahabwa nk'ibirarane. Mu kiganiro Minisitiri w'Uburezi Dr. Uwamariya Valentine yagiranye n'itangazamakuru kuri uyu wa mbere tariki ya 16 Ugushyingo 2020, yavuze ko kuba abarimu baratinze kubona iyi mishahara yongeje byaratewe n'uko ngo uturere dusanzwe tuyitegura twabikoraga tutayishyizeho iyi nyongera. Yakomeje avuga ko mu mpera z'uku kwezi ngo bazatangira kubona imishahara yabo iriho n'aya mafaranga bongejwe, ndetse nayo bataherewe igihe bakazagenda bayabona nk'ibirarane. Ati ubundi akarere niko gategura imishahara, muri kwa gutegura rero twaje kubimenya ko batongeraho rya 10%, ariko aho bimenyekaniye muri uku kwezi mu mpera z'uku bazabona ya yandi, ariko na bya birarane bazabibona. Inama y'abaminisitiri yateranye kuwa
mbere tariki ya 28 Mutarama 2019 niyo yafashe umwanzuro wo kongera umushahara w'abarimu bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye ya leta. Ubusanzwe umwarimu ukirangiza amashuri yisumbuye no kuvuga AD yahembwaga ibihumbi 44 by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi, urangije icyiciro cya mbere cya kaminuza no kuvuga AE agahabwa ibihumbi 90 by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe urangije kaminuza A0 ahabwa ibihumbi 120. Ibi bisobanuye ko nyuma y'uku kongezwa nk'umwarimu wahembwaga ibihumbi 44 by'amafaranga y'u Rwanda azabona inyongera y'10% y'amafaranga yari asanzwe ahembwa angana n'ibihumbi 4400 by'amafaranga y'u Rwanda. Mu mwaka wa 2019 sendika y'abarimu mu Rwanda yagaragaje ko amafaranga bahembwa adahagije, ivuga ko nibura umwarimu akenera ibihumbi 150 by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi kugira ngo abashe kugura ibiro 25 by'umuceri, litiro 4 z'amavuta yo guteka, ibiro 20 by'ibishyimbo, imiti ine y'amasabune yo kumesa, ibihumbi 20 byo gukodesha inzu, igihumbi cyo gukoresha mu rugendo ndetse n'amafaranga 1000 y'ifunguro rya buri munsi. Gusa nubwo guverinoma y'u Rwanda yasubije iki cyifuzo, abarimu bari bamaranye imyaka myinshi cy'umushahara muto utajyanye n'igihe, 10% byayo bahembwa leta yabongereyeho n'ubundi bakomeje kugaragaza ko akiri makeya. Muri Kamena uyu mwaka 2020 umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party of Rwanda akaba n'umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda Dr Frank Habineza yasabiye abarimu kongererwa umushahara, avuga ko uwo baheruka kongererwa ngo ntacyo wongereye ku bushobozi bwabo. Depite Frank Habineza kandi yasabiye mwarimu gushyirirwaho isoko ryihariye rimworohereza guhaha ku buryo nawe yazajya ahaha ku biciro bito nk'uko byakorewe abashinzwe umutekano barimo abasirikare, abapolisi n'abacungagereza. Urwego rugenza ibyaha mu Rwanda RIB rwataye muri yombi abagabo 4 bo mu karere ka Nyagatare bakurikiranywe icyaha cy'ubwicanyi bakoreye umumotari w'imyaka 25 bishe baciye umutwe bakamwibana moto ye. Ku itariki ya 14 Ugushyingo nibwo RIB yataye muri yombi aba bagabo 4 bakurikiranyweho kwica Twizeyimana Jean Marie Vianney w'imyaka 25 wishwe tariki ya 12 Ugushyingo. Amakuru avuga ko uyu musore wari umumotari ukorera i Nyagatare yiciwe mu murenge wa Nyagatare mu kagari ka Gitaraka mu mudugudu wa Gihorobwa. Bivugwa ko bamwishe bakamuca umutwe hanyuma bagatwara na moto ye. Umuvugizi w'umusigire wa RIB Dr Murangira Thierry yabwiye igihe ko iperereza ryaje kugeza abagenzacyaha mu nzu y'umwe mu bakekwaho iki cyaha, maze bafatiramo moto n'ibyangombwa byayo n'ibindi bigaragaza ko afite aho ahuriye n'ubu bwicanyi. Yagize ati mu ibazwa ry'ibanze ryakorewe uyu mugabo yemeye icyaha, avuga ko umugambi bawucuza afatanije n'abandi bagamije kwiba iyi moto. Ubu bose bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyagatare mu gihe iperereza riri gukorwa ngo hakorwe dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha. Dr Murangira yasabye abanyarwanda kwirinda ibyaha, gusa ko abazabigaragaramo bose bazakurikiranwa. Yagize ati RIB ntizihanganira abantu nk'aba bishora mu byaha by'ubwicanyi, bazafatwa kandi bashyikirizwa ubutabera. RIB kandi irihanganisha umuryango wa Twizeyimana Jean Marie Vianney. Aba bagabo 4 baramutse bahamwe n'icyaha cy'ubwicanyi bahanishwa igifungo cya burundu. Paul Rusesabagina yeretswe itangazamakuru kuwa 31 Kanama 2020. Urwego rugenza ibyaha mu Rwanda RIB rusobanura ko ngo yatawe muri yombi afatiwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali kiri i Kanombe, ndetse ko ngo yageze mu Rwanda ku bushake bwe. Gusa nubwo RIB yabisobanuye itya, ifatwa rye ryakuruye impaka ku isi hose, bamwe barimo n'umuryango we bavuga ko yashimuswe, abandi bakavuga ko ngo indege yarimo yayobejwe bityo Paul Rusesabagina akisanga i Kigali. Ariko kandi ibitarasobanuka neza ngo bitomorwe, reka tubiharire ubutabera, ahubwo twigarukire ku ndege ya CL 605 bivugwa ko ariyo yagejeje Paul Rusesabagina mu Rwanda ubwo yafatwaga. Mu ijoro ryo kuwa 27 Kanama 2020 ahagana saa 7 z'urukerera nibwo ngo Paul Rusesabagina yavuye ku kibuga cy'indege cya Al Maktoum i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu ndege ye bwite cyangwa private jet yo mu bwoko bwa Bombardier Challenge 605 ya sosiyete yitwa Gain Jet. Bivugwa ko yamugejeje i Kigali mu rukerera rwo kuwa 28 Kanama 2020. Bimwe mu bitangazamakuru bitandukanye byagiye bivuga ko ngo Paul Rusesabagina utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda yavuye i Dubai ku kibuga cy'indege tuvuze ngo akagera ku kibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe ku itariki ya 29, aho ngo yaje kwisanga azengurutswe n'abasirikare. Indege bivugwa ko ariyo yazanye uyu musaza w'imyaka 66 y'amavuko ni bwite cyangwa private jet yo mu bwoko bwa Bombardier Challenger 605 CL
605 y'ikigo cy'ubutwazi bwo mu kirere cya Yagejeje. Umubavu tugiye kubagezaho byinshi ku miterere n'ubushobozi bw'indege hifashishijwe amakuru y'imbuga nka Bombardier, Yagejeje na Vista Jet. Bombardier Challenger 605 yakozwe n'ikigo cya Bombardier Incorporation cyo mu gihugu cya Canada. Ifite ikoranabuhanga rigezweho ndetse ikaba ifite umwanya mugari abagenzi bayirimo bisanzuriramo. Ni ubwoko bwa gatanu bwa Bombardier bwaje busimbura ubwa 604 butari bukijyanye n'igihe. Ku itariki ya 22 Kamena 2006 nibwo bwa mbere iyi ndege yagurutse mu kirere nyuma yo guhabwa icyangombwa n'ikigo cya Canada gishinzwe iby'ingendo zo mu kirere. Mu Kwakira 2006 n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wemereye iyi ndege kujya ikoreramo ingendo. Muri Mutarama 2007 CL 605 yatangiye akazi ko gutwara abagenzi mu buryo bwihariye. Iyi ni indege itwara abifite kuko ishobora gukora urugendo rw'amasaha 8 mu birometero 2400 nyuma yo kuguruka ikagendera ku muvuduko w'ibirometero 780 ku isaha. CL 605 ifite ibyicaro 12 birimo 4 byagenewe abantu bakomeye cyangwa VIP seat, aho kurira hafite ibyicaro 4 ndetse n'intebe zo kwicaraho abantu 4 ziba ahagereranwa na salo. Ikindi kandi iyi ndege igira ibitanda byaryamaho abantu nibura 5. Iyi ndege igira imyanya 2 yagenewe umupilote ndetse n'umufasha cyangwa co-pilot, ikagira imyanya 2 yo gusohokeramo irimo usanzwe n'uwo gusohokeramo mu gihe habaye ikibazo cyangwa emergency exit. Hagati aho ntabwo twasoza iyi nkuru y'iyi ndege ya CL 605 bivugwa ko ariyo yagejeje Paul Rusesabagina mu Rwanda ubwo yafatwaga tutababwiye aho urubanza rwe rugeze. Rusesabagina kuri ubu wamaze kwambara iroza ari kuburana mu bujurire ku iyongerwa ry'iminsi 30 yo gufungwa by'agateganyo. Azongera kuburana ku itariki ya 20 z'uku kwezi k'Ugushyingo 2020. Hagati aho arasaba urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko rusesa icyemezo cyo kumwongerera indi minsi 30 yo gufungwa by'agateganyo mu gihe hagitegerejwe ko urubanza nyirizina rutangira mu mizi. Nyuma yo gutandukana n'abanyamategeko babiri bivugwa ko yari yarahawe n'urugaga rw'abunganizi mu Rwanda bigashimisha abo mu muryango we, ubu Paul Rusesabagina arunganirwa na Maître Gatera Gashabana, umwe mu banyamategeko 7 bashyizweho n'umuryango we unazwi hano mu Rwanda cyane mu manza zikomeye. Kugeza ubu nk'uko twabigarutseho, uko Paul Rusesabagina yafashwe akagezwa mu Rwanda ntibivugwaho rumwe, dore ko bitarasobanurwa mu buryo butomoye uretse kuba gusa bivugwa ko ngo nyir'ubwite yavuze ko ngo yaragiye mu Burundi akisanga mu Rwanda. Paul Rusesabagina ufunzwe uregwa n'u Rwanda ibyaha 13 bishingiye ku iterabwoba, ni umukuru wungirije w'ihuriro ry'amashyaka ya politiki atavuga rumwe na leta MRCD ubumwe, ihuriro rifite umutwe wa gisirikare wa FLN ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mwaka wa 2018 uyu mutwe wa FLN wigambye ibitero ku butaka bw'u Rwanda ahegereye ishyamba rya Nyungwe, ibitero byaguyemo abantu. Umuryango w'umwana muto cyane ukunzwe n'abatari bake muri Nigeria ndetse no ku isi yose kubera impano y'urwenya, ubu ari mu byishimo bikomeye nyuma y'uko uyu mwana wubakiye inzu ihambaye. Uyu mwana uzwi ku izina rya Emmanuel Samuel mu mavideo atandukanye yo gusetsa yashyikirije nyina impano y'inzu nziza cyane yamwubakiye. Ku myaka 10 ye gusa y'amavuko, uyu mwana w'umukobwa agaragaza ubuhanga buhanitse mu gukina neza aya mavideo ku rubuga rwa YouTube, imikino itegurwa n'umusore witwa Maka Angel yita Uncle ariwe nyirarume. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, Emmanuel Samuel yatangaje ko yubakiye inzu umubyeyi we nk'impano kuko yamubyaye ndetse akaba adasiba kumuba hafi no kumusengera ngo atere imbere. Maka Angel wazamuye impano ya Emmanuel yari yitabiriye iki gikorwa cyo gutanga iyi mpano. Nyuma yo gushyikiriza nyina iyi nzu, yashyize ubutumwa kuri Instagram bugira buti: nakubakiye inzu mama, kubw'amasengesho ndetse n'akanyabugabo wagiye untera. Uyu mwana usanga mu imvugo zisekeje yongeyeho ati: mama ndabizi wambwiye ko ushaka inzu ngendanwa, ngiyi rero. Yakomeje avuga ko yagombaga gufasha nyina umubyara gukabya inzozi ze kuko guhora yifuza kuzaba mu nzu nziza kandi ihenze, ari nayo mpamvu nawe yakoze ibishoboka byose akayimwubakira, ndetse ko ari gutegura kuzamwubakira n'indi umwaka utaha. Uyu mwana w'umunyempano w'umunyarwenyakazi Emmanuel Samuel yavukiye muri leta ya Rivers muri Nigeria tariki ya 22 Nyakanga 2010. Ibikorwa bye bikaba bigaragara ku rubuga rwa YouTube.
Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kuri ubu uri kwiyamamariza gutegeka iki gihugu muri manda ye ya gatandatu yakoze agashya ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki ya 15 Ugushyingo 2020 ubwo yatereraga pompaje urubyiruko rwari rwaje kumushyigikira muri aka gace ka Arua arwereka ko agikomeye nubwo ashaje dore ko ubu agize imyaka 76 y'amavuko yose. Nkuko Museveni yabigaragaje ku mbuga nkoranyambaga ze, kuri iki cyumweru yiyamamarije muri Muni University muri Arua asoza icyumweru cye cya mbere, aho abanyeshuri bamusabye ko abereka imbaraga afite, nawe niko kujya hasi abaterera pompaje karahava ahabwa amashyi y'urufayi. Museveni ukunze kugira udushya twinshi yanditse ati, ubwo nari kuri kaminuza ya Muni iherereye Arua ku munsi w'ejo, abuzukuru bansabye ko nabereka imbaraga. Aha yahise ashyiraho amashusho ari gutera pompaje nyinshi abandi bamukomera amashyi. Muri Mata uyu mwaka nabwo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yagaragaye mu mafoto n'amashusho atanga urugero rw'uko abantu bakora siporo batavuye mu ngo zabo, aho yari mu biro bye yambaye imyenda ya siporo arimo akora pompaje. Mu butumwa buherekejwe n'amashusho cyangwa video akora siporo yanyujije kuri Twitter, Museveni yagize ati, ejo nabwiye abantu ko atari byiza kujya muri siporo bakoze amatsinda kubera ko byabaviramo ibyago muri iki gihe cya COVID-19. Ntugomba gusohoka kugira ngo ukore imyitozo ngororamubiri. Ahangiye kubereka uko bikorwa utavuye mu rugo ukirinda. Museveni yatanze urugero nk'urwo nyuma yaho kuwa 8 Mata 2020 yanyujije ubutumwa kuri Twitter yihaniza abantu ngo yabonye bazenguruka hirya no hino bakora siporo, aho yahise asaba ko bigomba guhagarara. Yagize ati, ibi bigomba guhagarara. Niba ushaka kunanura umubiri wabikorera iwawe mu rugo. Ejo nzabereka uko bikorwa, nzabereka amashusho. Perezida Yoweri Kaguta Museveni kuri ubu ufite imyaka 76 y'amavuko, amaze imyaka isaga 34 ategeka Uganda guhera mu mwaka w'1986. Mu mwaka w'2018 nibwo urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga rwa Uganda rwanzuye ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yemerewe kongera kwiyamamaza ku nshuro ya gatandatu, ndetse nawe ntiyatenguha ishyaka rye rya NRM riri ku butegetsi, aryemerera kwiyamamaza mu matora ya 2021 ahanganye n'abarimo Depite Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bob Wine. Uyu akaba ari umunyamuziki waje guhindukamo umunyapolitiki. Guhindura itegeko nshinga rya Uganda byemejwe n'inteko ishinga amategeko mu kuboza ku mwaka washize wa 2017, hakurwaho ikigero cy'imyaka 75 y'amavuko yari nyirantarengwa ngo umuntu abe yakwiyamamariza kuba perezida wa Uganda. Ni mu gihe mbere hari hasanzwe hariho manda ebyiri z'imyaka 5 imwe kuri perezida wa Uganda, ariko ibi nabyo byakuweho n'inteko ishinga amategeko y'iki gihugu mu mwaka wa 2005. Museveni natorerwa indi manda y'imyaka 5 azategeka iki gihugu cya Uganda imyaka hafi 40, ashobora no kurenza mu gihe yaba byifuje. Ndabashimiye cyane kuri mwe mwese mwakurikiye aya makuru tuba twabakuriye mu bitangazamakuru bitandukanye, kandi tubasaba kugira ngo mujye mugira uruhare muri aya makuru, namwe mudufashe gukwirakwiza izi nkuru ziba zitandukanye, dore ko hari benshi batabasha kubona umwanya wo kuyasoma bayakuye mu bitangazamakuru bitandukanye harimo n'umubavu.com. Reka rero tubashimire cyane kuko tuzi neza ko mugiye kudufasha kandi gukomeza gukwirakwiza ndetse gusharinga mu ndimi z'amahanga no kugeza izi nkuru ku bantu batandukanye kugira ngo babashe kubona aya makuru, dore ko hari benshi baba batamenye ko Umubavu TV online ufite ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Reka rero tubashimire kandi dushimire cyane namwe mwakoze subscribe n'abandi mukurikira ibiganiro byacu ariko mutarayikora. Gusa icyo twabashishikariza no kugira ngo muyikore kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru ku gihe kandi mu buryo bwihuse, mu buryo bw'ikoranabuhanga, kuko hari abantu benshi batajya bamenya impamvu yo kubwira abantu ngo bakore subscribe, ariko impamvu nyamukuru ni ukugira ngo niba dushyizeho inkuru cyangwa se dukoze amakuru nk'aya ngaya meza yabagezaho mubashe guhita muyabona ako kanya, muhite mubona notification cyangwa se mubona ikintu kibamenyesha yuko dushyizeho inkuru nshya. Wowe rero uhita uyibona ikimara kujya iyo tukimara kuyishyira ku karubanda, wowe uhita uyibona mu bambere. Ntabwo bigusaba rero kujya gushakisha amakuru twabashyiriyeho kuko turabikumenyesha twubwacu bitewe nuko wiyandikishije. Ibyo rero binatuma tunamenya imibare nyayo nyakuri y'abantu dukorera, kuko turabakozi banyu, turabagaragu banyu, niyo mpamvu mudutuma hano tukajyayo aho dufitiye ubushobozi bwo kujya tujyayo. Nimukomeze rero mudutera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi mukomeze mukore ku buryo ibi biganiro
mubasha kubigeza ku bandi mu buryo bwihuse nk'uko namwe tuba twabibagejeho mu buryo bwihuse. Mugire ibihe byiza cyane rero, turabakunda kandi amakuru yacu nakagaruka mukomeze muhahe muronke aho muri hose, mukomeze mugire ibihe byiza cyane muharanira ko demokarasi iganza, ukuri n'urukundo bigwire muri mwebwe. Mugire ibihe byiza cyane, turabakunda. Bye bye.